Kaseng san hima khun uhnyotrap National Awakening Movement Khnam hakashithi balasoi de uba Thomas Passa working president but uba James M Ineng general secretary kila Kyrpad ki CEM joka KHEDC but JHEDC ban le no Kloi ban Pynjanai amen yaki rule jong ka AD 128 jong kini artli ki autonomous district council kini kinong yalam kila kentu jorya kini ki CEM ban Pynjanai yaki rule jongka AD 128 Kloi lan namar kilong ki badan kam hakabayade bat ki election MDC bandang wan Kagaro Hills Autonomous District Council kalalong ka ban ningkong ban Pynjanai yakini ki rule hakini ki khandiat sngi ki bala khangla de ki brio bamde riulom ban shimbanta hakaji tap vote MDC bar banya khun kum ki kertong MDC HGDC Kini kinong yalam ka Khnam kila ajing thoru syauba titos khan nong yalam kaliang persha HGDC ba untun ru bat penkhi ya kaliang sensyar ban penlong no dakador bar bakerpang ban Pynjanai yaki AD rule 128 katba ulat kajela urang don ka mensim bajensur ban ai kajing menjur yakini kijing Pynjanai yakini ki rule Kalawe jong kajat penriu nyautrap kan scam triang habaki briu bamde riu lum kimla bantur syaka KHEDC kum kinong jit yakinong mikmat bat ka khanglat sebak yaki ban shimbanta bane khun kum ki kertong hakini ki ying dor bar riu lum artli HGDC bat JHEDC Suruh sikit je ni, kau kerang ini puri deh. Ada berkor ni, kendo ada berkor sikit lah, teman dia berkor deh. Kalian ngajongi ngila up kamane bani kenduk ya ICM ke HDC Henry ngi kibun ba ki bawan apply trading license ki apply te lesi dang bun kam te na kalian ngajongi ngila suai biang kawai ke sisi ke kene kade hajuk olor kamat ketua idiru kene ka jinwan ngajongi kade halo hading ngajik pensyai ne kalian ka district council hakaban ne kalian district council kala pentip lembah kila patai Khubor hakaba kala ong ba kan om don re kajing penkala ya ke ID rule 128 Henry Kandon ka jingpin kala ya ke ID rule barok kawai namun baka district council kan tahu ya komiti ban pen kala ya ke ID rule barok kawai om ban pejbinia ya kan ka ID rule ko basis pa aku pra ke na kalian ka jongi ngisong thu sai kedar ba ke ID rule constitution of district council rule 1951 kadon arspa ahusan slah kiran sispa anru punyau tuli di paragraf but klem dekhen yaki sub paragraf ki bodan haneka idiru ban nakali ngajongi ngila tho lemah kan sisi balesi ladangi ong bangin penkala ya ka idiru baro kawai kandai ka proses kan ban simpor ba but let's say kan penjenjar pada bangin yo ban wanra ya ka immediate amendment ha ka bade bat keneka idiru basis pa arufra hoy nakali ngajongi ngimlen ba kidan bun kini ki jingduna ki dirul bat lesi kita kiwei ki jingduna ki bangi haban penbai kadang la ban hendain hakle nakale ngajongi kabat don kam kirki menta bangin penkala pembangila dawa na do arja khatsau kadai ban penkala no mardot choi ki ya ka idirul ka basis pa arhu kra kabadai ka subject ne ka benta ka batai sak phang tau bri ba don ni ka hok patbot bat ka ban mi khunru ya collection MDC nakaliang jong ka district council hakini ki kinet sni kila pentip ru ba hau arja khat phara hakaba iba PNC ilong kong CM jong ka district council ila wanra ya katakban amen ya ka idirul borok kawai bat kat kum kajing batai jong ka ki isi ha utu snam lada pa ya kini ki propose amendment sya ka state government bat ka state government ka pen pai no sya ka district council tak pan lade bo dak cingkli ya ki sibun teli kimat nata kadau kan ka kam ka sakut no ka ja no di nakali ngajongi ngisong tho but ngatara kan ki isi ru ka so tho bangi don lightly ki district council apa ka state ka jongi Garo Hills Jante Hills Khadc Hills kini lightly ki district council ki don laki jongki idi rule
Bat ki hapan penkala ya ki dirul ko jong ki hala ijong i jing ya shong dorbar ha council ko jong ki. Nakata-kata ba pinong ba nginyak lelang borok lightly ki district council kalong legally incorrect but kam nong logical hang no kum long li menta ka Garo Hills Autonomous District Council kala da pass ka amendment idi rule ba kila yo ru ya ka asen jong governor nakata-kata na kaliang ka jong ni wa ban pensai ban Kyrpad ya ka district council ba nginum dei ban penslam shu ikni ka po larakan ni isi gadi ka ba perkhat cengai kan dia jadi ban song tu ba ngin penbiang shua ya kan ni idi rule ka basis pa aku pra separuh prakari ke jingkang jong district council kiwi ki bentak ki badon pok idi rule kiri ki internal subject kata ka ban tung ya ka PAC kiri ki internal subject ki badai siapa ka kamera siapa ka ye henila ka jingkang kadang lingkrang te kandang jingmut ba penbah kita ba siapa te kan ni gadi ka ba lesing ikwa ba district council kan sung tu ba khamtan na kami jong CM kan ni kami ke sir benongkong la persang ban sung tu bai kan ni bat nakaliang ka jongi ni lawan ra hi ya kani gadi ka benta jo ke idirul kom bakalok kani idirul hang ni la tho aka para 120 sap para di ini ibenta ki bang ya tho ban delete no but ban bujri no da ini ibenta pada but haka benta ko sis para sap para 3 pada ni la tho ong le ban delete kini artli ki amendment badan kamba but ki basuk nakaliang ka jongi sai benta pada Nia ban nakaliang jong ka isi lembang ni jing pernah ni ni ki ong bangin bu kita ki expert ki constitutionally expert bangin ya tai bagi start bangin pek kala NEM ong governor ada amendment ya ke Garo Hills which means it is constitutionally correct nomor governor the custodian of the constitution of India haba ura asan ni jong Garo Hills kamu it is constitutionally correct kini ki juk isi ki bang hoi ke district council tang nang benta jo riulo ha ka juk urpon ka benta bra kyong em ni hap ya pek bahap ada ngilan em ban ong ban khanglat yu do khar ban tabut pi kalau tu ar liang kar ka karen tika ba warra ka jik sosi pada kenya ni buat tak raw nak liang ko jumi ngila kan saya kira bat ya ka idi ru ba benta ka ba phara ya kan ni rulai keren kiba bun bang kira akan kena ingin juga ni kena bentak ba idi rul bas para bapra maka kai ki idi rul para bapra ke idi rul ko angum no siapa ku tahu beri ubadon hok ban ya kun ni election MDC bar kan ni ka idi rul ka para bapra ko angum no uba tang ubri ubala ban tabut ulak ban kun ni election MDC tikan nong rem ka jong yok khanglat ban tabut kila dap khang lupa yu ban khun ru om don kam shu ba pin khata ya ka para i jongka i di ru kini gede gi benta gi belong simple ha in a very simple language kila to sai kenar ba nakaliang ka jongi ngi kerman ba kanum don chu ka jing pen slam but ya kani ga sitting pen pai ru si Jhadc Hills so CM jongka Jhadc Hills Autonomous District Council maka jing kali ga bumi menta lada uwei ubri ubadai try ya ka building ga ban arfu malah nada uyo kajing tip bakawai ini ke kamera kadang kajing short circuit ke balak ban kemding hatu utau try jong kata building un pa survey so ya boro ar photo ki kamera war chu hangnu kadang chu kata ka res safashna ne un pa shna sha kata kamera ka balak don kajing tip ba kadang kajing mak kani gadi karai ba hapsim nakata nakaliang jongi ka isi ki barim kila ari etingan bangin ngin haple kita expert committee ngin hap di rule ki babon kala sudile ka por kala kibala ban yo ya ka serial tribe certificate hari India kidon news pa prapusan ki tribes kibala ban yo ya ka serial tribe certificate hang ni por India ka constitutional order of serial tribe 1950 teba pincuong ba don kam tang ka serial tribe la ra panikun kini news pa prapusan kali ki judgment review ki badon hari India insya Allah qualify lalu piong ba don kam tang yaki don kam ban IC dutai they men produce yaki dutai certificate yaki candidate ki bahap Meghalaya ngidi ban klan bahap Meghalaya ngidon live phone nyau teli kita ki beri bang gila itu tum ki schedule try te kai bang ikwa
kani ka amendment kaba ni terwa na keleng ajongi ba hak ni ka idi rules spa arupra de ban bujili ba thok secretary yakini kikintin provided that a person not belonging to the Khasi community shall not be entitled to so vote in the election of the KHDC and the JHDC. Kabamun ubam day hi Khasi. Umla manesim bentah ke election hani KHDC but ajan tigat. Ini let's say kin kapan scam. Malang iong batang tay sidol train. Hoi kanira ng sipor. Ni kuat ba kanik isi kan yo ikam cai pada. Kam cai ba 6% ni penbahaya kan. Om day tang 10% ni 40%. Tengi community mat ngina bat nak kalian ka jong ni. Sibon tili sitting lai. Sibon tili sitting lai. Ngila prasam wan keduk bonsen. Ngina ipo di Khadc council sipos ni. Bahkan pendap dengan akam. Lada kam long sukum ta lek si kanum dan suka ji kenduk ngirap sim nok dikibai gilat tinti ban penbor Khadc council ban pendap ikan ni ka kamram ka daiti ke badan kaptam. Nak mentak kajing mentoy jong ki pateng ki banwan. Lada ka apos pos ni kanum dan kanun ka ji simkia kanum dan rajing wan ra ya ka immediate amendment lembaga kajing wan ra ya special session about this council nak kalian jong nyimban si ni ban sim dikibai pada kilat ji ki ban penting kena apa kan ni ka bentang ko.